Nyanggera pekeling wanti warse penyeberangan Sanur Nusa Penida wiaden Nusa Lembongan kekantenan kekosokin wisatawan. Maka kali genahi punika kekantenan akeh kasenengin wisatawan. Pengerah wisatawan ring mekudang-kudang genah penyeberangan sekadi dermaga Sanur ngeruruh Nusa Penida wiaden Nusa Lembongan kekantenang nedunang malih 100%. Wiwilan ipun nenten sangkaning sasih sane kaon pungkuran puniki. Saking gadre sane kepoliang tim liputan Bal TV, penyeberangan iriki kekantenang nedunang kantos 100% sayang ring warse sedurung nyane. Tiosan ring Sanur penyeberangan ring benua talan nedunang. Wiwilan parindikan puniki kebawasang sangkaning ekonomi. Perkara kewendanan agen wisata sane akeh makda turis Tiongkok sane nenten medui izin sane sampun ke izin pidanda talat dados wiwilan ipun. Saking data BMKG wilayah 3 Denpasar kewendanan sasih ring Bali wantah sabaringan kantos deres saking semeng kantos wengi. Tegau ombak ipun ketarke kalih tengah meter saya kewendanane kandon aman. Parinikan punika jagi kepanggian kantos sering penguntat warsane puniki. Ake armada sane wenten ring KSOP wilayah Sanur wenten petang dase 3 armada. Nanging nenten samian armada sane keanggen santukan wenten sane pindah ke cadangan, yening pet prade wenten armada sane rusak. Dar Bal TV.